Nijolė Sadūnaitė compte parmi les plus célèbres martyrs lituaniennes de l'Église du Silence. Religieuse dissidente durant la période soviétique, elle est condamnée en 1975 à 3 ans de goulag en Moldavie et en Sibérie. Son journal, parvenu clandestinement en Europe et qui sera publié par l'Aide à l'Église en détresse sous le titre « Un sourire au goulag », nous plonge au cœur de l'immense foule des croyants persécutés pour le Christ. Nous l'avions rencontré en 1990 à l'occasion de sa venue à Paris. Jūs praleidot keletą metų ir lageriuose. Ką jūs galit pasakyti apie maldos reikšmę kaliniams? Malda yra pagrindinė jėga, kuri padeda kaliniam nepalūžti pačiose sunkiausiose sąlygose. La prière est la force principale pour les prisonniers. Negalima ištverti be maldos. Galbūt didelė neapykanta padeda, reiškia, šėtonas irgi padeda savo Je ne peux pas dire ça. Peut-être à quelqu'un aide le Satan, mais la prière, elle a aidé moi. Bet čia yra ta šviesi jėga, kuri širdyse po didžiausių kančių nepalieka neapykantos kankintojam. C'est la force qui est très très forte. Et après tout ça, la prière, elle ne reste pas la colère dans le cœur. Tu parles avec tout, comme avec tout le monde, comme avec ses frères et ses sœurs. Kaip melstis? O aš manau, kad geriausia melstis širdimi savo, kad žmogus melstus, kad žmogus kalbėtų su Dievu tai, ką jis jaučia, kad tai būtų intimus bendravimas su tuo, kuri mus myli. Il faut prier, il faut parler avec les dieux de tout ton cœur. Qu'est-ce que tu sens? Suprantat, kad Dievas mus myli. Il faut comprendre que le Dieu nous aime. Pavyzdžiui, man asmeniškai didžiausia jėga, kada būdavo ypatingai sunku, teikdavo prisiminimas Kristaus kenčiančio kryžiaus. J'ai toujours fermé mes yeux et j'ai vu, quand j'étais au goulag, et j'ai vu le Christus près de la croix. Ir aš galvodavau, Dievas taip mane menka myli, jis mirė ant kryžiaus, tapęs žmogus. Et j'ai pensé que le Dieu, il est mort sur la croix. Ir kaip bus gėda po mirties pažvelgti jam į akis, ką aš dėl jų padariau. Kaip aš mažai. Il m'aime beaucoup, il veut faire quelque chose pour lui. Et je peux faire quelque chose pour lui. Ir mano skausmai tokie juokingi. Et mes douleurs étaient si petites contre les douleurs de Jésus. Ar buvo galima bendrai kalbėti rožinės? Bendrai nieko negalima. Melstis bendrai negalima, bausdavo. Non, c'était interdit. Les prières communes étaient interdites. Rožinį taip pat atimdavo ir trypdavo kojom. Tu ne pourrais pas porter son chapelet dans la poche parce que ça s'était cassé tout de suite par les soldats. Nuo pirmos dienos nutraukdavo kryželį, medalikėlį, nieko religinio mums neleido turėti. Premier jour, elle a perdu son croix. C'est première qui a été pris de son cou, c'était le croix. Jokio religinio ženklo ir religinio paveikslėlio mums neleido. Pas de signe de religion, pas de tableau, pas de livre, ce qui concerne la religion. C'était interdit. Jau kai mes išvažiavome į Sibirą tremti, tada, buvo laisvesnė, bet kalėjimuose ne. Dans la prison, c'était interdit, mais dans le goulag, elle pourrait avoir quelque chose qui concerne la religion. C'est interdit, c'était dans la prison seulement. Ar Dievas yra pasilikęs kalinių širdyse, kaip jūs galvojate? Oui. Ir labai daug kalinių, geros valios kalinių, kurie atėjo į lagerius dėl to, kad mylėjo teisybę, kitus žmonės, bet nebuvo religingi. Lageriuose rado Dievą, surado tikėjimą. Et beaucoup de prisonniers, on a retrouvé le Dieu dans le goulag. Beaucoup de prisonniers qui avant n'étaient pas les croyants. Kurie turėjo gerą valią, kurie ieškojo tiesos teisingumo. Les prisonniers qui avaient le bon esprit, qui cherchaient la vérité. Kurie kentėjo už tiesą. On a retrouvé le Dieu dans le goulag. Beaucoup. Merci, Seigneur. Ar įmanoma atleisti žmonėms, kurie jūs kankina? O tai labai lengva. Tai labai lengva. C'est facile pardonner les autres. Yra labai stiprus motyvas. Kristus už kiekvieną žmogų mirė ant kryžiaus. Už kiekvieną. Et le motif plus fort, c'est l'exemple de Jésus, qu'il est mort sur la croix pour le chacun de nous. Ir jis begalinę meilę myli kiekvieną. Ir tą, kuris mane kankina.
Il aime tout le monde. Il aime l'homme qui m'a frappé, par exemple. Ir mano pareiga Kristaus pavyzdžių padėti tam žmogui pažinti Kristų, kuris jį taip myli. Et moi, je veux aider à chacun connaître le Christus. Ir kad tas žmogus taptų toks pat laimingas kaip ir aš. Parce que Christus aime chacun de nous et je veux kad tas žmogus taptų toks pat laimingas kaip ir aš. Qu'il est comme moi, qu'il reste comme moi. Matot, atleidimo malonę taip pat duoda Dievas, tai yra Dievo dovana. Ir žmogus mylėti savo priešą natūraliai negali. Pour pardonner. Tai yra Dievo dovana, tai yra antgamtinė meilė. Mais c'est le cadeau de Dieu. Il faut avoir cette force d'union. Taip, tos meilės mes galim tik iš Kristaus gauti. Et cette force nous donne le Dieu. Bet mes net nemylėdami savo širdimi, ne visada galima mylėti širdimi, bet mes turim savo valią atleisti. Nors širdį reiškia, bus skausmas, bus... C'est très difficile. Je comprends que c'est très difficile pardonner de tout ton cœur. C'est très difficile. Savo valia reiškia, kad mes jam linkim gero tam žmogui. Mais c'est possible quand même. C'est possible. Ir jeigu mes neatleisim savo priešui, mes negalim kalbėti Tėve mūsų maldos. Il faut savoir pardonner à son ennemi parce que sans ça, tu ne peux pas prier, tu ne peux pas dire Père notre. Atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiam savo kaltininkams. Reiškia, jeigu aš neatleidžiu, tai aš toje maldoje prašau, kad ir Dievas man neatleistų mano nusikaltimų. Si je ne peux pas pardonner, c'est-à-dire que le Dieu, il ne peut pas pardonner à nous.